Panahod makimi Shalom. Panahod makimisa datadaw baino. Steady recovery for Jenny Lasimbang. Teresa Leking, Dominic Anol, Priscilla Logikip. Healing prayer for Joshua J. Striven, Adriel Isaiah Aaron Sibius. Special intention and thanksgiving for Wilna Musa. Isambayang datadabayno, oviton tokonogi o kadudufo di Monjilin di Simon alias Angelin, Robert Jemiji Kinsil, Bernadette Kiluk Dompok, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Henry alias Joseph Anthony Labangka, Doris Liu, Anthony alias Thomas Lonoy Labangka, Stephen Ginity, Freddy Boyong, Golden Freddy Boyong, David Law, Caroline S. Binting, Hardy Henry Mansa, Vincent Wilson Abel, James Majanau, Prudentiana Komili Colinsing, Veronica Kunihing, Godfrey Pubok, Rafael Benedict Pubok, Stella Pubok, Roland Pubok, Helen Hoywin Lijanggun, Benedict Pubok Dulani, Sibina Sinanggul, Kuai Keriki alias Michael, Thomas Kondu, Margaret Kulian, Philip Sipaun, Angela Amoy, Robert Patrick, Eugene Lido Mojinol, Joanne E. Bosuin, Silverius Kolingai, Father Alex Jimsi Jolius, Henry Peter Mogindol, Joseph Sandi Jiwat, Monica Wong, Tima Jiwat, Gilbert Jiwat, Eleonora Lejuhin, Edwin Bolingin Moiga, Arthur S. Simon alias Chester, Lidwina Wina Liansong, Dennis Mijin, Maria Binti Bison, Beatrice Lee Atiu, Matthew Jinuni Ginunjil, Benjamin Lee, Henry Mijin, Elizabeth Annie Laking, George Mijin, Elizabeth Annie Laking, George Mijin, Henry Melan Mijin, Francis Bison, Eugene Sibili binti Majanil, Mary Bilan Lajingga, Thomas Gara, Maria Nado, Petronella Thomas, Johannes Peter, Alicius Wong, Yu Hyang, Juliana Lojunggin, Sister Elizabeth Chang, Mother Margaret Lai, Mother Immaculate Ho, Sister Euphrasia Manson, Sister Angela Chung, Sister Agnes Wong, Sister Regina Majakil, Sister Launa Pulis, Sister Diana Ing, Sumut Kurondo, Simon Benjamin, Sister Martha Boyjon, Sister Consolation, Sister Catherine Liu, Sister Michael Gonipon, Mother Alicius Malaim, Mother Xavier Chin, Sister Cabrini Mobilik, Mother Francis Tian,
Sister Philomena Valentine, Sister Sylvia Imbun, Angela Junal, Oswin Loiking, Anthony Punggun, Melissa Joy Michael, Laurentius Malitam Kian, Sister Patricia Law, Sister Celestina Nandu, Sister Colette Kinajil, Sister Alphonsus Law, Sister Joanne Newbroner, Sister Kenna Ginibun, Sister Laurencia Gompuk, Sister Assumpta Chong, Sister Joseph Malikam, Tony Chin alias Gabriel, Marcelina Isiduk Chuan, Dorothea Musinim, Henry Majanil, Julia Loyon, Elsie Martin, Jita Kensek Gakong, Benedict Mojulang, Matthew Dangatil, Bernard George Kimbiat, Beatrice Genus, Simon alias Gondu Gumondo, Severinus alias Linus Gondu, Marcelina Chuan alias Siduk, Sylvester Morolis Chikuil, Agnes Stella Jais, Stephen Jais Situ, Lucia Gonipon alias Beb, Mary Elizabeth Makajil, Frederick Makajil, Longinus Gondipon, Piasinisia alias Tintu Tan, Ferdinand Makajil, Magdalena Sulingkok, Josephine Amit Ginsu, Stanislaus Malim bin Sabit, Joyus Angel, Titel alias Peter bin Malim, Lim Ken Chiung, Linjuin binti Sikunal alias Lilian, 40 hari pada hari ini, Hardy Henry Mansa, Joan Terren Gofre Ngansai, 1 year death anniversary today, Om Savyavi Koduduvo Itapui da Pemahyungan.
Idngan ditamang, om di tanak, om di spiritu tabitwa. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus datakaw, om ikaginavan di kiningan, om ikapisan di spiritu tabitwa. Miyampay no Diyosu sa avi-avi. Tapi na ngavi, ano mga kundadoso ngavi datakaw, om papatonda na di datakaw, sandi da mamalamay di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunso, dahil di kinaingan, tabakas, om day Diyosu ay tapinay ngavi. Danak pamidoso so koso, id pamusaban ngavi ko, om id bos ngavi ko, iduno inayman ko, om iduno iaw ko nang san damimang. Maza do hasa ko, maza do hasa ko, maza do hasa ko tagazo kozo. Itinapogi, kinsenso di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay, sabiabi di tasab om sangtingavi. Om Diyasu tapinay ngavi, do sumambayang montok dugo, day di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyan na di datakaw, kiningan tabakas, mamuhyong dodoso ngavi datakaw, o magabit datakaw din kapasuzon sa lajul. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Ano sumambayang? Gizuo ihizab di ang tumbasan no. Sumambayang sikoy ay Tuhan, daming gisom do habipo do ohizab do magawit do kaladya. Kokininganan no daid kaganapan tasapo tuva. Kotoy mo na da isyo id nadangan hobig haso. Di pamamahingos ngavi ko hingos i pabonodon do kabasyan tinahod no. Mazari Tuhan Jesus Kristus sa tanak no. Imamama si mamalinta miyampay diyaw idi kapisan di Espiritu tabitwa. Kiningan montok so hihinaid ay so kapupuson. Pambasan, mantat di Profeta Daniel. Izo i Daniel, naikot no tigavo om i pino, kikito ngavi, i duminapas, do tuhuku, minoni gagang dogo. Dadi, minitutuk zo, do songuhun, di songing kakat idos, om minuot di sido, do popoy ho dogo. Di katapatan, kokomoy, do saviavi diti. Om itsimba pinopoin tahang, sido, doy dogo, do nunuk, kinomoy diti, konunu ngavi. Iti apat suang tahun tangagazo no po, nga apat ladya iming kakatmay mantat di tana. I onwan ngavi, do kwasa ladya no po, nga isanti ngavi di takavas kozo. Om ipamulintan no po, nga diho may do sumulumul. Sumulumul ay so kopupuson. Dadi minuot zo do mokiho di, katapatan ko kumoy di suang tahun kaapat. Suvay mantat saviavi di suvay. Koundo si kozo. Miyampay nipon ngavi bosi om hondusu luzang ngavi. Mangakan momogimos o mamatsok mogunok dinunu no hu. Om di katapatan ko kumoy di opot sangaw doy tuhu di. Om nakwo isangaw tiso tu huminobus om itohu sangaw nakopoguhu tu uminatu.
Om nokuo iti sangaw tu kiva mato nga vi om kabang inoponu do kopokyasan. Om nokuo i tu hobi koy mazan do kitoko isangaw nga vi suvay. Itino isangaw inokitoku do monong kisangot di santi nga vi om pinapatahang do itavavakas. Gisom di koy katan di sanguhun to tuo koso imanak do kopom bisalan itumampung di sangti nga vi di takavas koso. O minikot itimpu montok di santi nga vi do sumuvohi di pomolintaan. Itiano inobos di sido. Iswang tahun kaapat no po, nga dumadi do pomolintaan kaapat do itana. Suvay komantat sa viavi pomolintaan suvay. Momololop may di sompo mogunan, mamatsok mogunok, di omoguta, di kokomoy di opot sangaw, mantat diti pomolintaan, mimbuhay may o opot ladya. Om songuhun po sumusut diho. Ititiso no po nga suvay mantat do mantat di guhu. Nga vi om papatu may do tohu ladya. Mobos isido dombos nga vi do gumaga di takavas kozo. Om mamada di santi nga vi di takavas kozo. Mumuso may isido, do monimban, do timpu nga vi, do ton, om di undang-undang. Om isanti nga vi no po, nga pokozon may, do'y kuasa daw, do montok iso timpu, duvo timpu, om sapalu timpu. Nga ponjulon may, o kopom bisalaan, om iduon may mantat disido ikwasa daw. Avi om oindaman kozo do ombak. Om kuasa laja om kolajaan. Om i koginggahan ngavi do saviavi di pomolintaan it sibo do tavan. Nopo nga patakon may doit dituhun ngavi di santi ngavi di takavas kozo. Kuasa laja daw no po nga kuasa laja salajur om potitikit pomolintaan do sumupu om mimozomay di sido. Ibos di Tuhan. Tuhadan day di kinaingan. Oy tanak ngavi do tuhun ngavi ozono i Tuhan. Nakno do kebentugan om kazan selajur doy disido. Oy Israel ozono i Tuhan. Panakno do kebentugan om kazan selajur doy disido. Oy Padri ngavi ozono i Tuhan. Panakno do kebentukan om kazan selajur. Oy supu ngavi di Tuhan, ozo no i Tuhan. Panakno do kebentukan om kazan selajur doy disido. Oy spiritu ngavi om koduduvo ngavi di tangavasi, ozo no i Tuhan. Panakno do kebentukan om kazan selajur doy disido. Oy tuhun ngavi i ohi om ohuduk kogigi novo ozo no i Tuhan. Panakno do kebentukan om kazan selajur doy disido. Haleluya, 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 haleluya. Potu daw no sumambayang do it saviavi timpu
do montok di vinakas, do tuman miampay kahansanan it dumbangan di tanak do tuhun. Haleluya. I Tuhan miampai Diazu. Pembahasan mentadiabal tabasi tabitua sinuat diluk. Minabos i Jesus de dimokiki iya nga vidaw. Tamangan o Jesus andi tunong au nga ahumpagan may miampay do kazamutan kovukan di kapamahizan ngavi do kapasizon o ginavo ngavi Diazu. Ino tadaw na po nga tigogmay do povokison de Diazu miaga datong kasip. Tu sumondot may i doid potitikid tuhun poimpasi doid di soibaw di tanak. Pod tu daw no. Sumambayang doid sabiabi timpu do montok di vinakas do masi do sabiabi i angan takan. Do mingkakat miampay do kahansanan doid dumbangan di tanak do tuhun. Iabal tabasi di Tuhan. Tapi naik ko ngabi. Abiton ko Jesu do id pamusaban do toko. Habi na ko zo id kapasizon do toko do tikid tadaw. Dadi mungkin guhi dati i abazan do toko. Ikamazon do pangalaman. Magumu i abazan do toko i otoguvang do toko day kapasizon. Okon kono po kasanangan katapi kasusan. Dadi memang tikid-tikid timpu kibada kapaingatan. Montok do toko. I kapaingatan migakozo do kapanantudukan do panambazangan. Ano ihizab di kinaingan kumatay sa iso do toko. Katapi sa bagi tuhun tomod memang okon ko ikamazon do perfect toko. Tamoy mo do i boss ko na po nga binhiw toko kibado ano ikamazon do limitation keterbatasan tay sa do toko sa bagi do tuhun. Adi samono i kapasizon do toko sabab no do i kasanangan tay ko ano ipatakon di pamagunan kumada toko o gumo ikagazat na ginabo o gumo nagi i mamagazat tay ko may kagazat na ginabo da toko gisom do o hivan toko nuno i tonggungan da toko nuno i papanaon tay ko kalajyaon da toko. Jadi ipambasan da tadaw bayno diti basi ko zo sabab no do i kapaingatan kumatay sa isa da toko. Ano ka di Jesus minabos di makiki iya nga daw nagi da toko. Tamangan o Jesus sandi tunong aw nga humpagan may miyampay do kazamutan kavukan di kapamahizan ngavi do kapasizon o ginavot Diyazu. Jadi miga di kamazon ko dito isa ako paingatan montok do toko. Memang sama ada do kopyuman toko teko out toko kopyuman nga tamoy mo kibano po do
papaingat do toko moy do paintunod ilahan do papaposizo do toko. Pinakozo ono ipakitanan do toko ikaiman do toko. Jadi kabasi kozo pembasan teko ia bal tabasi da tadaw bayno diti moy do ingat toko da nuno kozo i fokus do toko do i kaposizon do toko. Jadi paingko toko da bakas do tumagubang da kaposizon na po nga adi Jesus pod tu daw no sumambayang do i sabya bitimpu do montok di vinakas do masi do sabya vi i angantakan. Mega din na boss ko dito no mimang ogumo i cabaran teko i katahob kabohingkangan day kapasuzon toko nga intangan toko okon ko ikamazon do manak do pasusan teko negatif katapi mungkin kiwadati o message teko pason teko boss dikiningan kumanda toko moy do ingat toko kano toko do gumuhi kumad disido. Dari kanono id misa tabito aditi id minggu do tovi no id kalenda do liturgy do toko. Sumampaping toko na di taon kababago. Teko kalenda do kababago. Paisa dia da ginaba do toko. Pabinokozo do manay mo di kiningan id kapasizon do toko. Kanono. Kumatoko da media ay karistia diti tay mo toko i Jesus ito mo'y mamiyampay do toko nagi i manantudok do toko do i kapasizon do toko do tikid tadaw. Azaw kono Tuhan kiningan da sabya bibinangun, tumazada ko bosyano nakatoy mo sikoy dilaw tita konsa diyaw. Tubaditana kalajada hongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay dilaw ti do kopaszon. Azaw kono Tuhan kiningan da sabya bibinangun, tumazada ko bosyano, nakatoy mo sikoy dihing anggur takon sa diyaw, tubadi ko vas anggur kalajya da hongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti ditinumon da kasundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngavi, do kahubukan ko am diya sungavi. Otoy mo na dado di kiningan, itama tabakas.
Toy mo, oy Tuhan, itak tong abitwa, iid panuan no, takon sa daid nga no. Omoy, damaza di titak ngavi. Ada di juga na da, ko sudong, ko ginavan no. Panak no dagay, ko bingi mazan, au miho, au otuhuk, daid panu ngavi no. Maza di Kristus, Tuhan sa. Amen. I Tuhan, miyampay Diyosu. Poin sabato o ginabong ngavi Diyosu. Kano manak, da kapanang katahuadan ngavi day di Tuhan kiningan da tokow. Totoo tapot da katunod otuhid iti kaladyaza kapamasizansa. Tomoy mo idambono po da manak, diyaw da kapanang katahuadan ngavi. Oy Tuhan, tama tabitwa, kiningan tabakas ko zo aiso kapupuson mazan di Kristus Tuhan sa. Tumantad ko siyanan montok do kinaga dagay. Pinahudok di sido o daw sondi nakapagko susu di hahangay. Maza di kinadaan do di salib. Pinagabasi ko di sido mantad kapatazon au miho apupusan. O maza do tumimong mantad di poimpatay. Minanak sido dagay do kapasison aiso kapupuson. O mingkano, miyampay tasab ngavi. Huguan tasab ngavi. Miyampay tikon ladyang ngavi. Pamalintahan ngavi. Miyampay sabi di magigizon ngavi it surga. Kuasa ngavi da surga. Mazaw si koy di hazaw kapasan da kabontugan no. Miyampay aiso kapupuson mga zaw si koy. Ototopot obitwa ko oy Tuhan, itobut do sabi ko bituhan. Iti napogi, do dizono do obitwa ititak ngabi. Sumambayang sikoy, mazad papasondot di spiritu no, do ditingabi, miaga bohobow umatu. Moy do ada dida itingabi do montok dagay. Ditinan, omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk nitimpo dan iman, patabuso sido nasaga kozo do suminuang daid ko da sandaw. Naganoy sido da lauti minanak, do kapanang katahwadan ngabi. Minangakib di pinapatak di daid mo kikiiya ngabi daw mos. Onwo iti sabi ko, ang pangakan na diti. Tu itina itinan ko, ipatakon may montok Diyosu. Idlahan megadi untuk napong imakan min susadop. Nano di sida isasabana minsan po da minanak da kapanang katahwadan ngabi. Pinatak di sida ida di makikiiya ngabi daw mos. Onwo iti sabi ko ang panginom naman taditi. Tuwiti na isasaban di sa ako. Isa di batos kababago aiso kapupuson. Ipotungon may montok di Yesu montok tagumo. Montok di kapohyangan do sa ngabi. May na iti doid kandaman dugo. Ikatapatan tahom lati da katumbazan. Itinapogi, damasusukay mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Takon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti da kapasuzon na misusavan da kapamasusan, manak da kapanang katahwadan ngabi, daw nagitan si kay diyaw, da kapadan day dumang ano manampuan day diyaw.
Ahuduk kozo izikoy da sumambayang damagi da ditinanom sa di Kristus o timong skenadadit iso maza di Espiritu tabitwa. Anda mo, oy Tuhan Eklesia nu, paintongkop id patutongkop di pamagunan, mabitan na sa sido da di kapunuan da tahwad sa kaday, sangvian miyempay Francis Pope dagay om John, Bishop dagay om sabiabi di Father ngavi. Anda mo nagi ita pinay ngavi dagay, inungokodop idi kahansanan di katungagan om sabiabi di inapatay id kasyanan no. Tay mo na isiho da ni nabaw da vos no. Kasyanan dagay sabiabi, sumambayang si Koy domyampay di hahangay tabitwa Mary, tinadikiningan, Sancti Joseph Sabudasido, miyampay di apostol tong bitwa, sabiabi Sancti, inokapapong si Koy diawid po o ompus di umulan ngabi. Kanus Canada di kaposyan da dumadi da sampi tumungpos ngabi da kaposison sa lajul, o mga zo ang mampantog diyaw, maza di tanak no, Jesus Christus. Maza disido om yampay disido om disido oy kiningan tama tabakas idi kapisan di Espiritu tabitwa sabiabi ko bontugan om kapantangan nga diyaw no montok so hihinaid ay so kapupuson. Dadi pano di mamamasi om noog mazado kapangyaan pa yung kiningan katama si Koy da mabos. Sa surga, abituan ang ano, mikot ok pamalintan no, hisab no ay man da itana, mega da inka na ida surga. Tapadagay, tadaw diting. Lotisa, tasasang adaw, ang pahyong si Koy da hasa nga bidagay. Mega dagay da papahyong di santap mamuhasa, umaban dagay. Ada si Koy o vito day kay basatan nga pagabaso si Koy no mantad tala. Pagabaso si Koy ay Tuhan sumambayang si Koy damantad potitikid talat. Katahuad no damanak napibabasan idta daw nga vidagay. Damaza di sa kaday no kosyanan no. Pagabasi ka no dato moy mo damantad doso. Ang point tampasi mantad sa biyabi ko susahan kinavo. Damaso si Koy poingandad di kahansanan no bituhan om di kay katan di mamamasiza Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Christus iminobos da di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyasu, pibabasan ko takon ko Diyasu. Kada intong di doso nga vidagay. Nga di katumbasan di Eklesia no, om katahuad no damanak, da sila da pibabasan, om pisan, ikatanudan miyampay hisab no. Imamamas siya mamalinta montok, so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyasu tamoy mo. Kana magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, idompa da kiningan, intangay sido, imangido dito so nga di pamagunan. Abituan no, isantob oho, di makan min susadap di dompa. Oy Tuhan, o samipadan, da patut ko da sumusot itapo. Bawso na po, bawas, mingasan may kadodovo.
kano sumambayang. Sumambayang sikoy oy kiningan tabakas kozo do sontob dait isay ionwanu do kahandasan do umampay id katapatan tangahom lati poin kiningan au nada insan deman potong kizado mantadiaw. Masa di Kristus Tuhan za. Kotobian gumompi di mangabus sabo di hahangai tepi tua Mary. Day diaw pinatah di kiningan itanak tantay son daw. Day diaw pinahansan di Mary ikatumbasan daw. Miyampay diaw na dadi Kristus datuhon. Tabi tua Joseph day dagay panogi pakitanay diaw sandi da sanghun tama. Abitaw sikoy de lahan da kapasuson. Pakianway sikoy da grasya, kabinsianan sinyo, amahigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. Ituhan miyampay Diyazu, ibalakat ikiningan tabakas kozo itama, omitanak, di Espiritu tabitwa, sumundot na daday Diyazu, tumimpon miyampay Diyazu so hihinaid. Ugadno pabalono iabal tabasi di Tuhan.